Pamirsa pangupaya mencikang kualitas toya dan ubatur Pemkab Bangli. Pacang niwakang langkungan sata tigang dasa pitu ton eko enzim. Pemargian ucap wantah pinaka edan ring pekeling wanti warsa kota Bangli. Sani pacang kemargiang maundagan selami kali wuku. Cairan ekoenzim sane pacang katiwakang inucap wantah pinaka hasil produksi samian OPD BWMT komunitas desa PKK miwah sekolah. Roh mangkin ekoenzim sane sampun kekaryanin dawek tikang sasi inucap sampun ngerancing masan mupu. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bangli Putu Gandawijaya Mausang, ekoenzim melakar saking sisan woh-wohan janganan toyo miwah molasi. Ekoenzim mepanen antuk kesaringin mangdes hide molihang toyani kemanten raris tanekan marupa buah miwah janganan keanggen pupuk organik. Katanya nih antuk ngasilang ekoenzim ring suang-suang organisasi dengan kepanggih. Anutin rencana niwakang ekoenzim ring Danu Batur pacang kemargiang tanggal 17 Mei sani cakirauh antuk maundakan selami kali wuku sani wedar ring 6 genah inggih punike Pura Segara miwah ring tengahing Danu Batur, Pura Jati, wewidangan Toya Devasia, Desa Trunyan, Dermaga Kedisan miwah Pura Hulun Danu Batur. Selanturnya nih risampun katiwakang pacang kaselehin ring kahanan Danu oleh Pusat Pengendalian Pembangunan Ecoregion. Monitoring pacang kemargiang risampun ekoenzim katiwakang. Dayu Swasrina Bali Pos.